Trubor nakaslem jong Nongsaiñ Hima. Manamtut kakam kajam emar kajingram biang ke boarding. One shaka orange electrical long sopo Nongsaiñ nakabenta ki diesel generator. Kajing maramot penbhai kamadan yelek kai first ground Polo na Shillong Sports Association Stadium kadang ya chakaman nagabentaban pyndep no agabakut jong new snem. Kani kamadan yelek kai kipor ki bakhamin chwa kralong ka basneu palat khamtam lele ka por slap agaba kala dap de khti bunsin ki rang yelek kai ki shamjing e ben yelek kai wat ka but ka ba ki phong ka sakut hakti Henry, Mynta ka kenti, kinong ilek kai, kinong macho, ikini kijing hadin bagi board peniyat ke Shillong Sports Association, kila shim ya kasin jam, man marumat biang, kasin ka baar, naduk senam balala. Nagaliang Nongsaiñ Hima, ulayok banyak keren, General Secretary ke Shillong Sports Association, uba SS Raptap. Agaba ula batai, halor kani kajing marumat, ya kamadan. Omlak bedlen, bagani kamadan kalasay yabun ba girai lek kai ke bakansai bat ki balayo ru ban mi khmat ya gari India ke bakanthop yo rokas lamare Eugene Sorling do ai borlang khongji bat ki wei Nupikai la khamduna te jing duna jo ki ngai kamre ka standard football ba snem na kini tai na ka kom pinyai football snem nei dei ba kat kamu jing sutu jing hi nang penyanyi tadi kita bah sunat ini tu ground number 1 show ground kalau pikai itu kabag game bang penyanyi hang tu bat CJN ni PCJM dona brio kan bang penyanyi tu dah brio itu ground deh syak ground gara atap hakini ki pajba kan bat sekwai itu kalau bah ke komila kai mentaru wala dan saat ini kijui player si player kalau kemudian kijui kena pikai ru kimda ham start juga rai daka benmi ini kijui level gini rai ngat hai mi player mai di ngat hai breu non biang kemudian kam tam lai kena ilak kai tu first round ni ikwa hi bar khoi kin tu hi pai ba bar khoi ba kin non kena ngat first round ban pe rodap tu madan kin kom ilak kai tu ban ni kermen lu ba gomen lu kan pet lang ini kan kumlo penyerap bangin pyndep itu stadium ini ketai kerang mentar ke kai jung pai ba modan ti nama ba kumo fi ngi kene mentahi ke Shillong Sport apsis pa license ti por menchwa ti am tip por kumlo isna te modan mo ti damaklah kendai kendai something yang kita lagi senai semudah kan itu orang patrika mengang kita kumtai kita senai semudah tu man kia tu ki fencing ni kita senai tu ka sekapor dan dolang tu singganya nang senai tu kering ni kita por kan senai ti gila kai bentuk kan fi kat kum record jong ka Shillong Sport hi dan hi mengi kan mun bami nang ti po madan ti madan ni dia kai balapau Shillong Sport ni kalau ni ki lúc por gi blai le pesan ikan India kam tam le dan kong lotha wailat mi Eugene Ibor wailat mi dan ta full moon ka school game blai le India tu kita player ni belami ba kemau kan rokos lamore de like tai di player khasi ba kemau kan tanya lotha ni por ni player khasi ni khen ko player ro bon ba bila India matang kan nanti gambaran jabon hi player gila ISL tu nak tengok matan bon bahasa kia don nilai list lang kai sin long klarang phaki bila kai ni kan phaki jai menriu ni notis bila kai ni marat ni dan kumba live sound sound list ISL bila I League atahi ISL atahi ISL berkampau bentar ke nomor sana yang Eugene Jackie Chan, Jensen, atau Okip, kibun baik kita tengen, bun apa ni, kiri nak teng madan ni, tapi yang doki each level, doki long rate, si kini kijing mi kini, dan jing kerman ba, kidang mi bun ki player kayu kensai, jadi kembali lagi mentari tak bun ki player. Saja dah under 16, under 14 ke school game kini kita nilai yo rakop
ni macam-macam yang bikin mau kan bakal mekhlia kan rak kop lai mentari lai yora kop ai kan nang mi kan ti ngakrmen kini kena ai digin ne ai kumju ka don kini ka program ke training kumba ka ai mata kini ka MFA ka SSA berkhai ini ti ngakrmen bangin kiu mat ti tak kumba situasi dong ketu ke por kini madan kana poi por mardai ka national ground kimbiang ni ni tai kumta ke ka sneu ka ti por slap dai fi kadang ka por akan mau ngai tai kam ke por bi le kai tu madan dai kabut mi isu kile di sik tak player tu por kile ka ta di shit di rekan nya por pan kamsha fi yangi bangin sepulong kum tu football dan pada berkom kum tang istang banwat tang istang penbha tu por penbha ngai thung flang tu por thung flang thmai di dalam hidup flang thmai ru dai bombyang ke Indonesia biang ni tai di kalong kum ju hi por slap khti ke dai hakani ka EGM berthamai kan belum April dai 2% mai di kadang ka council meeting first council meeting belum berai me di hantar kan jilai sim ki member khoi karai ba ini men berthamai bang ni ground kan men ti bang lu basang kan kumlo ka balai ka long kumni ka ground balai kam fruit ko kam kene ju dan ngati kinala kim biang gai kim biang ko ya sai rum tim ti nang tan la ti mta ti ngasna la pher bak labak mta ti kinala ti ajan bak yang madan hi ngasna mta la pham na kani baslap kat tu ngadep kani madan du umdan eru madan ngai ka tu sai ti me komentar ba thui fi kum ba proposal ni ngadep ka jingklei sa tang ban ai khndo ti sora tu flang bin le na jrong si along bin la kai kani kanum simpor hi sai tau stem hi na dep ini madan ke